NKORE MEDIA TV twakwakira webale mutayi wanje kubano tureba otebwa kutusubscribinga okatulikinga okatuoreka rukundo amazina ndi Joana program yitu na Amagara na kwakira erizoba twakureba emigasho eri omukunywa obushera ntukunda kunywa obushera kare tukaturebe omugasho oguri omukunywa obushera bwitu oburimu entezo hamwe na millet flour obushera burimu nutrition benefits nyingi ate nutrition benefits eziri omu bushera bwitu nimwo muri ekirungo kya protein obushera bwine ekirungo kya protein bwine ekirungo ekya calcium ekikuyamba ha magufa iwe ari kukira kushasha magufa ninga atakwenda kufuna endwara ya magufa kushanga nigahenda guruka ninga shiniga kushasha mutayi wanje nywa akashera kitu amino acids nyingi munonga te amino acids ezi nitukira kuziya omu cereals and cereals ezi millet hamwe na sogamu ziri very rich in amino acids kare mutayi wanje obushera obukunde mnonga ate burimu ekirungo ekya vitamin A murimu ekirungo kya vitamin B murimu ekirungo kya potassium ate murimu nekirungo ekya iron hamwe na phosphorus iron ine tuyamba kufuna energy iwari kubatine mani no imuka ohura oruhire orinke ya kore mirimo mingi orinke ya kirize bintu orinke yarara nakora so iwe atine mani mutayi wanje akozesa obushera bwitu habwe kirungo ekya iron ekijwiremu omurire ariyokwe atine mani kikabire kiri kirungi ocherera grasi yobushera ate niwe ariyokwe ayino murire mutayi wanje gumano ho murire wawe ekirungo kitu eche kya iron ekiriyo mbushera so obushera reka bube ekyokozesebwa ningashi ekyokunywa kyawe buri kasheshe obase kufuna amani mutayi wanje ariyokwe ine ekirungo ekikuyamba ha butakura millet is an anti-aging drink or food wabo onywira obushera mukutayi wanje tokura habwe kirungo ekya beta carotene ekirimu ombushera mutayi wanje ekikuyamba kuguma orinka baby so consume obushera obu obase kuba n'amagara marungi ate obushera bwitu bwine source ya vitamins nyingi omuri vitamin B ate vitamin B neyamba ha brain function kushanga obwongo bwawe ni busazi noteka juba omwana ari kushoma muhakashera abase kuba na yaura juba omu class niwe ari kwenda performinga je omirimu yawe aho kora kushanga noijuka bosta kira kutonganisa ntiwe ekintu kinkuhire wakayintira table yawe kotagikozire nyobushera obase kuboostinga brain function yawe ekindi obushera nibuyamba ha mitima yitu kujiprotectinga abwe kirungo ekya magnesium ekirungo ekya magnesium nikiyamba ha kupreventinga heart failure kushanga omuntu omutima gukwehuba so iwe ari kukira kufuna omutima gukwehuba nyobushera abwe kirungo kya magnesium ate obushera bwitu obu nibuyamba ku improvinga digestive health yitu habwa ekirungo ekya probiotics ziri omu insoluble na soluble fiber eriyo mu bushera bwitu ate probiotic eji neyamba ha kutukuma twine gut yitu eri free from bacteria so mutayi wanje obushera wahura ebirungi bibwine guma nobunywa te reka kunywa munonga soda
soda yawe kebo obushera obase kuyambibwa ha magara gawe ate obushera nibu controlling blood sugar obushera bwitu nibu controlling blood sugar especially ababine diabetes type 2 wabo ine diabetes type 2 abwe kirungo ekirunje kiryo mbushera mutayi wanje wakuba noyambibwa munonga waba nonywa obushera bwitu obushera nibu supporting immunity system yitu kushanga tokurwara habwa ekirungo cha vitamin A hamwe na vitamin C ebiryo mbushera ekirungo cha vitamin C nikiyamba ha immunity kuboostinga immunity kushanga nti akarwara ka flu ninga shikof kija kareme kuteganisa munonga ninga shi kareme kuremesa kore mirimu yawe ogume orikasazo so mutayi wanja aryokwe nyobushera obase kugira amagara marungi obushera bwitu ntubukora bututa era obushera bwitu niba buri muki obushera bwitu nimba muri mu millet flour hamwe na sorghum hariho abakunde ekitiribita it's a combination of milk obushera bwitu especially ekitiribita ni combination ya millet hamwe na mizi nokuteka mizi gawe gakasaje gakatabura bwenki nituteka mizi nituba ntwenda twite obukoko obukureta endwara so teka mizi gawe je waheza gateka kwata esano yitwe yobushera otabure nko mujaga otabure mu kache tokutabura byingi munonga waba noenda kukore jagemwe eyebikopo nka 5 no basa kukozesa nka kwota yesano yitwe yobushera oninga shi esano ya millet oteke mwamiza gakufuka mache waiza kuteka mwamizi gakufuka mache obanze osanjire you make sure anti obushera bwa aninga shi esano ya dissolvinga obushera bwa ba clear so waheza okwata mizigitu gakutokota gakutabura oshiko mujaga nokufuna thick mixture mixture yitwe jeri thick no yongera motwizi ebe a little bit dilute ojitahariya ehora yaheza kuhora rero obona kunywe kitiribita kitu ekyo nicho kitiribita ate waba noenda kukora obushero butire no kwata millet yitu hamwe na sorghum byo nibigenda bibiri hamwe na mizi those are 3 ingredients zo kubano yetenga kukora obushera bwito obwa mizi no kubanza oteka mizi gatabure still tukoyita obukoko bwitu buriya rero tugamizi gaheza kutabura no kwata esano ya millet yitu otaburo mu jug ninge sefuria yawe ninga ka bucket waheza okoreki waheza kuteka mu esano otemwa miza gakufuka osanjire waheza kusanjira ninga shi kutaburamu wareba nti esano yaba dissolved eriya orete amizigitu gari ya gatabura oshukemu obushera bube bwasa ninge sano yitwe jebe yasa yaheza kusa ogiteke hariya ebanze hore yaheza kuhora ekaguma muka temperature kakakutagata tekuosa atete kufuka okwate sorghum flour yitu ogitekemu eyekigero notamukache otabure o making sure anti sorghum yitu eji ya rugo mu powder ya korachi ya zo mu chokunywa ate kindi wateka sorghum yitu omu millet flour noreba obushera ni babukwasira obwo bwa millet konka watamu sorghum katabura esano ya sorghum ekadissolvinga je nokushanga bware kukagaba nkamizi